Hello mga amiga ug mga amigo. Padulong ta karon sa farm nga among gitrabahoan sa akong bana. O mao ni among agianan. Lapok kaayo kay ulan magud kay diri karon. Layo-layo sad. Mga pila pud ni ka ko usa ka maabot, dugay-dugay pud gamay maabot. Mo ni among agianan. Bagnot kayo. Dili kay bagnot lang. Daghan pa gyud tubig. Pero mo ni giingon nga antos-antos lang unsaon. Pobre man ta. Ang farm nga gibantayan namo, among gitrabahoan, farm sa manok. Manok kanang pangsabong nga manok. O karon ang kong bana may atong ato ang ilang gitrabaho nga payag para sa piso. Bagong piso namo. Nag-incubate man ni piso. O mao na among ibutang dito. Tara na. Kay atong tan-awon. Mao ni pa. Nabot gid ka. Nami mga ero diri bantay sa among mga manok nga gibantayan po. Mao ni among mga ero. Mao ni ang farm, gamay na lang ang manok lagi kay unsaon pandemic man bawal ang sabong. O nag-incubate mi karon igitlog second batch mao na siya. Og ang among first batch nagihimuan og payag karon mao ni hapit ni 200 ka buok. Og adto ta karon sa payag nga gihimo para nila. Filter sa akong asawa kung bana. Nagdalag hagdan. Atong sundon. Padulong ni sa payag. Okay. Sada imong putlon? Para asa dayto BJ? Mao ni among gitukod nga payag, nara mong helper o gwapo kayo. Panday. Og si Jack og mikat-kat na ang helper para sa among piso nga bag-ong nataw. Init kayo. Direta dapit. Parang kuha gyud maayo ang naong sa mga panday na gwapo. Dugay pa ni mahuman siya sin. Okay, kanu sa dito isulod ang piso dire dapat. Hoy pag hinay in taon mo dong. Oh, kuha kay mo dire. Nganong duha man ni kaluwang-luwang? Sige. Sama ka. Oh, sama ka helper nganong nanaog man ka.